ukunikela Dlamini kusisekile, ukunikela kusiseke kakhulu. Yazi ikhona le esengikhohle ukuyisho, lengizama ukuyibhula, lengizama ukuyicima. Njoba endlulile sizobonana, hayi ukuthi khona okutheni bakithi. Besizophuza itiye. Besizophuza itiye. Elinganayindaba. Hayi. Besiphuza nje itiye ningaze bese nithi hayibo sekwenzakalani manje cha besizophuza itiye nje manje kwawukuthi uhamba-ke neglosa yakhe-ke necamera nje end up sekubanjeni akukho nje okuthini kodwa-ke Dlamini omkhulu lento yokunikela bhuti ngiyafisa ukuthi kubani kuthiwa iyenzeka noma ukubani kuthiwa iyachuma kithi bekungenzeka ukuthi siyiphilise nawe futhi uyiphilise ngoba nje ukunikelela abantu umuntu ongadlile laphana alale edlile ngawe aphinde futhi abonge yesi siyabasiza bona ukubasiza kodwa-ke manje awukuphinde nje umthengele isinkwa hayi ukuthi njalo nkosi yami yithi siyodliwa umthengele isinkwa nje mayiphinda futhi efake ibelidabile njengaleli walomfowethu akhona futhi uphinde futhi umthengele ubothi kokovaleka kanjani uyangizwa kodwa uyabona lidabile isimanje mkhulu uyabona uyabona nje ukuba nithiwa nginomona usebenzela ifemuri yami bengizomthengela uzomthela okay ikutho mfethu ngithi hashtag ikhosi lifikile inyanga sethweni mkhulu kunabantu abangazwe abanye mhlawumbe baqala kodwa-ke kulaba abaqala ukubuka uhlela dokotela uDlamini njalo ngomgqibelo ngo9:30 to 10 ebusuku udokotela ubaba uMngcwabo uhlehlile laphana eNewcastle nakwiSotho TV uyatholakala ngama-Saturday futhi ngiyacela kakhulu ukuthi asitshene mkhulu makhona umuntu othi uyamfuna mina phela ngile nyanga enganamona mkhulu makhona okufunayo usuka noma ikuphi eSouth Africa utholakala kuphi mkhulu phesheya kwey'lwandle noma ikuphi umhlaba wonke nje kumanje njengoba ngikhuluma nawe ngiyaphuma ngiphumela ngaphandle kwezwe ngiphumela kumndeni kadokotela ngoba ngacela ebantwini ukuthi akwesibe nomndeni sibe nabantu sizwane kuyashadwa nje ngaleso wazini base beyangicela bacethe ngibe khona yes ngiyawuhlonipha umsebenzi wasesigodlweni kodwa ngoba kade becelile ukuthi nje bacethe ngibe khona umshado wabo uyoba yisibusiso ngoba Dlamini lento nje ukunyathela kwesinye isikhathi khona umuntu okwathozwe ukunyathela and emuva nje kunanabantu abathokoziswa ukubuka amavidiyo wami ngale ukuthi ngize ngibathinte ngesandla athi umuntu mangibuke ividiyo